Veni ahakira kishayi ekyarwa kitandara aharisha hamwe nda n'ekicweka kandi yakirwa abantu nyamwingi. Kandi we wari mukuru w'entebe yo kubanza wa Nyamiko wayambire Restatuta asimira mukuru w'ihanga ahabwo kutungura bugaye bw'omukazi ekiriyo nicyombeka ihanga. Nicyo wimukize abakazi okimusa abashinja bakirinju abarema abantu bona okabatabukirwa tumutegeka ihanga ryanyu no muri bake mukama witwa simwe. Benon Karija nawe agizirengo bine bizu bingi ebiri mu butamushomeswa w'abantu ahandekateka za government eziri mu PDM emyoga kandi yagira ngo batwire bine abashumu mu district egi abari mu abemiruka kandi bamwe muri yabo bahereze kwatwa. Twire rukwado bikumara iranga ryona ndikweta computer izo kutasa abantu mu system. Barabere mezeitu tukabashomese abaza sabo na parish government committees. Esege zimwe zizasherirweho ubwo twata season abahinji beitu babaragobora mujubajuba. Mwene hizemo muze banyana abanyamitoma ubwo kwiba kwemererwa bemiruka bamweho n'abatiro mucome ari kugambaho aha mukorogu Right Honorable Thomas Tayibwa uri muhezi wa speaker agambira hanshonga zitari zimwe na zimwe. Abamajyanye sire bazigamize no kuzigasa muzeyi ni nyenda kwaro kumusha musima abo kwese muhandira ndakikora kanisa nzakora kandi kwisamana kandi uyijomuka wahereza byata imise cyushira muzekina kirabo cyorambira kwitefu kiko kuzira wanditse twamuze. Right Honorable Anita Among aha mukorogu asimire mukuru w'ihanga ahabwo kutumukona hakiragiro cye bitingwa kandi yashoborera ngwabo abarkwikarakasa no barkwende bitingwa. In that parliament. Ariyo nasima presidenti abo kumaje nebitwarize no muhanga mwitu kandi cyo parliament yetu yateye hamani na mlongero ya director ya. When you look at the Bible says Adam was given to Eve. Eve was not given to Eve, or Adam was not given to Adam. So that's why we are proud as the Parliament of Uganda. And when you see the demonstrations that are in town now are out of that, they are demonstrating because they are self-seekers. They are saying these are people who do not want us to respect our values. And as Ugandans, as members of Parliament, we will stand by the decisions made. President Yoweri Kaguta Museveni agizirengo abanya-Uganda bashemerire kuguka bakarugomba ibyo bitegeki amadini enganda bakatandika gukora ibikubatahiza bakakura telebigenderwa byarwangisiriza. DP, Leva Katoliki, UPC, Leva Protestant, Amerika, Leva Ganda, Nukola Kabwe Bakio Uganda. President ayongere yasha abantu kureba ngo batandikaho fo ekamodo plan ahari yabo abentasi yanki. Ezo mkiyo, usinyo myazi, usendere, etemunana, ikemune nisete munana mwaka. Wote ho, ikayi yukuya, neta yao. Eka nyuma, wote yengoko, zama hui. Dero, wo isirehei, neshanga, wote mwito wa bibinya. Ejiyo umusango era umuto mufu uitagarije banyo wakora aha mukorogu habireho abantu abandi abarangirire kubargira mu bina ebirukakanasa government bakegita cha NRM nuhati yehireyo kandi abanyabuseni mu mwanya
kama district speaker wa kuleta Bushenyi na kuni hata eke constituency ya speaker kuleta Bushenyi hati nizira chemo mbumi kan tukakora akarukona kakapa ya tena kufanyana makumkora kumkora Job Kato habwa Sky TV ya Genshonga omuri Mitoma tukiri omuri Mitoma